Akira indirimbo mwami wanje, ikubere umubavu umurane. Akira amashimwe y'abadukurikiye bose ma. Akira amashimwe mwami wanje, akubere umubavu umuraneza. Akira indirimbo mwami wanje, ikubere umubavu umurane. Mana wandemeye amashimwe ndabyibuka ubwo nigaga kaminuza nkaba narayisoje, ukandemera amashimwe nginjiye muri uyu mwaka. Bari kurema n'amashimwe mu mitima y'abadukurikiye nonaha Mana, mw'izina rya Yesu Kristo ubaremera amashimwe muri uyu mwaka wa 2026 turimo dutangiye muri uku kwezi kwa mbere. Komeza kubana nabo, rema amashimwe mu mitima yabo, baje bashima bahora bavuga imirimo n'ibitangaza wakoze Mwami. Urakoze kubw'umwanya wabanye natwe Mwami, wabanye natwe kandi ubwiza bwawe twakubonye. Komeza uhembure imitima y'abadukurikiye Mwami, tukuramya ndetse tunaguhimbaza Yesu. Urakwiriye gushimwa no guhimbazwa Mwami. Hallelujah, hallelujah. Ubarikiwe papa, ubarikiwe sana, ubarikiwe. Asante, asante.